Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, penjelasan rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wal muqal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya Islam ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa ajjal bait wa sholli Ramadan hari wa sauri Ramadan wa saumi Ramadan. Hari Bukhari Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.